Ale ko Calbayog yan. Oh, pratar du doskigli? Nanuman, serum san gab may maupay pa nga aga. Turn on the subtitles because we're mixing languages. Adi kami yan nakakuan. MV shoot ni Crystal. Ishem. Adi Crystal nag-shoot. Ano yung latest song? Kuhan. Ano akong latest? Ano amon collab ni Ram Drake ng Pili. Check it out on YouTube, guys. Pili. Shem ng Ram Drake kamo ton latest. Christian spilte in en musikvideo. Vad heter den låten igen? Spinning? Spinning heter låta. Så watch out for that shit Oh, liksom. pratar du doskigli? I'm with Kulot in Tacloban. Yo, Kulot. And what I want to do is I want to get like the best rappers in town just to spit some rhymes. No beat, a cappella shit. Because we don't need no beats. Because when the lyrics are good, ano pa tim ginanglan? Putang ina mo. Kukulot ngayon, may dakula gusto igyakan. Game. Anay daw maagi ha paaging pagsurat warayak plano naman sagit masagi kay buhat waray paklasing ang problema it nagtutudduha ako ang klase na di klase na prendado wit kalag nagpinan-arot na nagbubumparag arot lumubad ang alkansiya gin pinuno desidido man lukat gin sinunod ni muluho kinabuhit imbayad ang kasing-kasing gin binuho na kun utok gin ayad biskan waray guba kay dako pait aradyason gin hingal hirang kakridahan akong baraktason tiraman lahiraha akon himo nagkaayon kuha ati mo premyo kay may ibang kun alayon dire ni sugo kanang pagkapausahan resulta nagginhimo oo dire ni sugo respeto dire kwarta it himuwa nga tributo oo dire ni sugo gindinuso na kun ulo nga tributo oo dire ni sugo ikaw mismo't maghihimo ig kagusto ti mo gusto Damn. Maganda kami at Calbayog. So, hey, Calbayog, we're gonna film you guys rapping a cappella shit. Eh, gusto ko lang shoutout ang La Familia. Kay ganado na t-shirt na akong ginpalit. Kagabi hit event. We were at the event. Ato hisay to a class. We had Kenzer. A lot of Region 808 people winning their battles, of course. Kay mara ka man, mga Region 808, mga mag-crit. Check it out. La Familia. Just message Tenki from La Familia. You want to buy this shirt? We support local in this bitch. Ha? Adi ako? Hey, where are you from? You look like a dayuhan. Parang mali ang laro mong pinasukan. Iba nga yan at mga tricycle din niya, Calbayog ano. Kita di, what the fuck is this shit, man? Pera ka pasahero it, maigo din hi. 12. Ganado, sige. May camera ka? Private the flash? Yeah, we're at Calbayog right now. We have a picture session going down. Yan. First time ever in Calbayog. Yes. May cook nila adi. Yes. Amo init amon bagan hotel ba? La Vista. La Vista it ngaran. It's pretty cool, man. We just ate crazy crunch, some good chicken. Tapos niyan ma-party ko no kami tapos may swimming pool didi. Swimming anay. Tapos swimming pool. Swimming pool. Feeling cool. Feeling cool. It mahitabo
magra-rap ka tapos, mula, acapella rap shit. Yes. We're gonna post that Ay, shit online. mangita dapat Calbayog. Di kita kuhan. Hidden Garden, that's the place. DJ Didio. And, Yes, sir. hello. Hey, Mr. DJ. If there are any rappers from Calbayog that wanna rap, they better come here right now because we're only here tonight. Yes. Buwas, malakad na kami. Asya. Kada daw. Original RC, I with Crystal, I with Ketchup, I with Kiki, Calbayog was good. We did it away, yeah. Let me tell you what I hate, yeah. Back in the days, you didn't wanna be my mate, yeah. I don't wanna see you chase me when I don't pay, yeah. Nadiri kahit mga pobre, yeah. Ayaw ako ay klaro pang may The hardest, regardless of honest. Nang gusto mag-get your bodies, but you didn't wanna pray, yeah. What's next, pag grabe na that success? Paglala na to ng ibang na actress. Yan ang haakon, waray ka na success. Waray mo gingamit yung dyan sa may napapatak pa tong kay watch this. Don't be saying they got sugar, naga shouting. Yo. We're not like the other ones, we got them all, the check is undeniable. You rappers who walking past to the gap, that they get the gap, it wasn't going to follow. This is what they come to talk and I don't think you have it, that is keeping real. They now want to give the people something they can feel. Independent artists in the area of another ass kissing. Fuck all the answer over the line, that's another ass kissing. Bad, so when they're killing everybody in the game, like an activism. And they call it cannibalism because I'm doing what you're eating, every no pillar, but then I'm a hell of a sin, it's a pretty shit. The fact that I'm on the court, it's a cool, it's a that's how it goes. So many MCs get a rap in the post. I can't even not block, I need to place this, get it, what's happening, bro? Ain't nothing changed, wanna see who I'm blazing with tonight. He's all talk to the bitch, and I'm gonna That's it for me tonight, daw mga salamat. Kalbaran! Yeah, Jammers. Ano shout out. Shoutout La Malag Classic. Malaag? Malaag. Malaag Classic. Classic. Meaning malakat. Malaag Classic. Malaag. Sige, let's do this. Okay. 1, 2, 3, go. Hey, check it out. Ako'y Dinal RC. Ko, Calbayog yan na. Ngan, gusto ko i-shoutout ang Malaag Classic. So, ganyan. This is the front print. This is the front. Yes. This is And the then Luyo. back print. This is the Luyo. Waray pa huwag, pero buti Waray niya. pa hawan. Wala pa po. Pwede? Perfect fit. Pwede Pogi. Perfect. Waray pa huwag. Pumogi na. Yo, kada adlaw ko man nga ipaniaga pakiana nga dinababaton. Warayak plano nga sumirit nga dinamaglaom. Panahon nga naliparong, pirit nga papakisamahan. Nanuman si Rom sandalan nito nga aton agian may buwas nga adlaw magtatawa. Ayaw lakawaras ang gana bumuhat magmatangan karawaton na nada. Bisan sura nga maraki may ada mangyap aga nga the best ang dara. Kung di malas mo aga, ayaw la pagpadara mas di malas gadlagyapong kung di na makaginhawa, di ba? Waray maagi nga buwas nga di makakalabay, di man niya na bangin buwas, may baton ka na sakay. Kinahanglan mo lang nga magangan-angan, bagabagan na galog nga kinahanglan mabugatan. Kunya na tagmalas, may buwas ka pa nga tsansa, nanuman serum san gab may maupay pa nga aga. Yeah! Chabers nga pala from Calbareman, Psychoactive. We got Calbaraming Warayla. 1, down. Yeah. Yo, ako nga nakikin, Regionator Wade. Stream file, best cartel. Yeah. Nagpadigong ang pahilom laak nga nagplano. Tadali ang balasigong bagat ka malabo. Hakaritong waray limbong dapat magyamado. Hakabiong magkamilyon tatagang balato. Tabla pagmatalo. Pagbusog na balon ruta. Klarot puta pamustura pamuruta. Takong sobra salamat sa tao. Nasuporta mano kontra maulol nga makumpronta kantuod laha kultura. Di sa akong gimbara ko inaablong himpaalo. Biskatagong migkarapo. Di maparong with kalayo. Exam damong pinasar ko. Di nang bago with trabaho. Di kang hadto, ikasarod, dinalaon, deklarado. Yeah. Adi kami na Calbayog. Ano ito ngaran? Kikin. Still kikin. Subscribe na YouTube channel. Tapos pamatihat ang album ha, Spotify. You know the roots. Yeah. Kung naayong kahito na akong musika, salamat may kautok. Takadarap may adatrap salit magkaritlatak para sunod. E pag-asa na mahatag ako support akong supot kada kong poso.
Bawal nga di itpapapil tungod importante haamo nitong puno. Bitch, ito respeto automatic pero takong pagsuporta ti makuri na madagit di rin dali-dali na ayunan na babati. Gusto mo akong mabanag bakalasi kaso sisitibo taktalingan na batil akong may klaro batasan para sa dati. Salit, dik nalilibang hitong paasi. Di rin mayon na para ayunan mo laak. Kung di ka sumangayon, sumalangit ko na laa. Tungod haras ko adadis ko para habulok. Ipapakaon ko haimtinderi kaya matulon. Papalango yung kundi pwede malumos. Tungod beke nga suporta ni mo kay waray pulos. Wak! Adi kami yan nakakalbayog para mag-trip. I'm Kenzer. Repping. Reppin' Extremophiles, Region 808, Ain't Fake Clothing. Shoutouts kan Crystal, aka Young Ascenso. We just walked like 30 minutes up to get to this place. It's called Tarangban Falls. Fuck man, this place is very pretty. It's very nice. So if you're in Calbayog, you should check it out, man. Shit. I need to show you guys the waterfalls. Check it out, guys. So I don't know if you can hear me though, because it's kind of loud in here. Adi luling hiking. Ano tawag ini? Sugba? Sugba Turingan. Turingan. Sugba Turingan. Arit amon star player, basketball, soccer, goalkeeper. Ngatanan. Kenzer. Naka-swimming ka na? Oh, dito. Import. How was it? Mahagkot. Mahagkot. Marasa nga mahagkot. Marasa nga mahagkot nga madalunod. Apo suguan na ini kay Itarahite na. Tarahite. I-Crystal waray umupod kay I think he's kind of tired, man. He's been getting like 2 hours of sleep every night. So, yeah, Crystal just stayed at the hotel. Man, he should have come here. It's nice, man. We're about to eat some sugba. Eating time. Show us how to eat. You pick. Tutorial. You dip. And then you grab. Pick. How pick? Dip it. Pick, dip it. Grab. Pistol waray mo po sa pistol. Galing dito, pispadayo. Nice to meet you, I'm denial. Iba nga klase, nga waray nun. Tawaga kami nga agaron. Galing dito, pispadayo. Nice to meet you, I'm denial. Iba nga klase, nga waray nun. Tawaga kami nga agaron. Let this lovely day